Secretary Bencenglok, Lapendak Mondol Kong Mondola Presiden atau Bencenglok atau ini sinili pacini Japan apor kong sampor sinili padopon oelo kedo boleh ilituma kandidat van kelang lapen ilituma program van pacun pon mesen Japan si nanum chonghong pot niat long man putot dang ilituma van tame rui pon tu iglo kadom pajir pon pen si donatom non ilipidingo tetini alam si ninje pon japo Indian Airlines Zindabad! Indian Airlines Zindabad! Jora mile haya loma! Jora mile haya loma! Jora mile haya loma! Cocok loh. BJP सरकार non income keplo domalia tu. Da karbianglo tame tim karbianglo ningkan kep keplenglo. Pendak MLA ang hoy doon, MP ang hoy, ang Town Council, Municipal Board ang ta BJP si Cerai Laplo. Tangte kupilo BJP Cerai Lap api kalbiang long kacing thun keteklo. Pinia bangke, coba alam lok si Narendra Modi penceng lok, ang ton atau ani teman sitame pinia bangke rap pan ke pamanghu. Narendra Modi ke ceng hut kupilo kepu. अच्छे दिन आने वाले हैं इपु दे हमारा तुम्हें होतिन को आई मेसेन जीवन ला बीजेपी सरकार बांगपु बीजेपी भान पहाई दे हलासोट लामचाक पिठुलान बीजेपी जोंसी सरकार चारिलो तंगते बांग्लादेश असो दोआ ना बांके दाकन फ्लुंग लाक जीपु असमारात फनामे का चोंगथुई ताइनुबा का बांग्लादेशी ता फ्लुंग tek tek non ke plong je kalisi Citizen Amendment Act pu la BJP da manifesto lo masih dulu foreigner atom sida mel da India long dulu Assam long dulu pura so rona ba sinor ba ke kapincho la bai ko pilo ba Citizen Amendment Act NRC, NPR, pencenglo, nona bang ason aron ke man pen, kupiloma, dak kita bare makai tum hana bang ke siki pasiksa. Lapen Ramsing Tham mate duri giling polling station penlo. Penlo ka. BJP lo. Lapen Pro BJP Lapen Clarkson BJP pan Lapen Mansing Teron Harsing Rohang BJP pan Kangbara Tagbi Apor hoda bangke election alam ei jethanang ko athe election hello ilitu mafan nikan pho apora bangke ilitung kam ke claim ponji ke dang ponji lagi sip pon dan kusan ma laso ang thekela election hut penlo ladaga bangke hor ke chudun teni tangka ke chudeng dun akam talibino la penon batai si election bangke ilitung chinilu kadu beta nona bang election ke Modi ji aprang berdapu ilitung ma prime minister ke hai नरेंद्र मोदी जी पुबम लो इस बार 400 पार पे लोगे पु 400 पार 543 सीट दो पार्लियामेंट लो एमपी लपेन बांगफारू फ्लिक पार प्रोटेंट अलग तुम के हाई दो कोकलो पुलोते नॉन बताई सी बांग के आकिसुम ग्रुम दो पु लासिनीली अब कपड़े मीटिंग लोग द पुबम बम लो this election is very crucial piklo lakai athe ili tomanong hong bidhana bang ilar piplot po nonum non hen ili toma baidota nang ye pon hong bidhan chirai nang yi ili tomla ke karbiang long la ke siksidul la ke pine autonomous state ke long yi dok hoda bang ke hong bidhana basi nang lar piplot po la sofan chisik erlu BJP tumki
Lapen ili tuma along gণতন্ত্র manela gণতন্ত্র pulote pene demokrasi rat bhut ke jok se arleng ke the ke pencong dun lapen ha arleng ke the mandat lo pun tum phapane ke cari thu ikang hon pon thu nang ia podlo kita non bangke ulta ili tum bhot chu jok dun men chu pai don lo ili tum hana ke rap thang ka ve tangka ave pude ke pu adim ta ave Afrang ke tangka ave lo 4% VAT se ansot non bank ke 18% GST ke amlo non apa tangka paisa ka dupi job ka tangka ta nang lebom gaso tangka ta pangli met rada tum phan ke ave lasi ili tum langda met lo pude socio economy socio culture lapen pene socio politics abostu bank ke kisung dinong lo pinian ni bank ke lapen ili tema demokrasi ke cira dia pan laso demokrasi pan ke pang cuklong wer dia pan pulote non avoid election abang ke very crucial lo maka ning cipi ponang po lapen non ili tem pan ke cina ke holo indirectly directly lakel tum cini lo directly abang ke ili tum pan kosan lo itu yang pan ke non UCC ban pun hat pene Pertimbangan baik dan ye pun lo UCC ban lo pulote itu mangbong kalkle chopiju kaferem sekecak sekalkle bangke klem long lelu la bangke uniform civil code lapen Christian atumam akorte tumta healing center jibilong lelu lapen prayer center jibilong lelu anpen ason dokter lang ke padigdar kam keji lasi ilitum সংবিধান long kitong ang kito secular country mate ilitum bang ke kaduk we dharam phanta chichak nangji jinghon serai nangji abostu bang ke non ilitum cipang bodat pu lasi non batai si election bang crucial piklo lapen ilitum aru ke lang thulang lang dola laso bang socio economy Apang ke job card le claim ta tanggalong non gawe sarpisal putum ta pension long non gawe apran henoda ka tum ta paisa long pension long lata awe lapen okanyang sarpi punang kok lo lapen pe apor pe pinando tek seder lo sar eng lo latum bhan akirap ta apran ke pi lapen lem zalong marketing society long damlo te sangkwan lo ke long lin thom ke rapon ke long non ke kwan lo lin pho bet sangta lase lahai puthor ke chi wan thuji pulote ili toma society chi pang chu thuji pulote hanti je pa hanti manela monsam itu mah dopen hanti pen dopen itu rendok rengni kedo ji aphan pulote lake non la so election helu non orunodai ke non nili chini dun orunodai ta lake original copy kali scan copy lapen ngakam chok che rada thoman ke chong thui scan copy la pulang noi ijat wet lo ke thaglong ki so scan copy lake scan copy se ron wara lu angke la orunodai man lo ke man Turun gogoi Kongres Sarkar Segiwan. Nongka BJP ke mana yang dok pikir lagi. Apa sih ke pikir yang kuan lo? Harukre ini lah poket. Kongres Sarkar wang lote. Suri ini lah paru polong po. Job card lo namang banglo pulote. Paru pli anu silong po paru pli. Lapen la electric bill ta 200 unit compo. Adon, pinang nalo lagi, 200 unit. Lapen, aru dolang, ili tumphan, laki tunggu katuma pena hempi pan. Ningkan isi pen lakasi tangkap pipo. Ala so lakasi tangkap pensi, bima pangrengi, woma buka maha rumpi maju pangrengi, dak pen pangreng lompo.
Lapen ningkan ke Tom an PG la ke CC. Lapen arola risu yang tom. Mani bang diploma long don elo sakuri long lela. Komania bang ke degree complete elo sakuri long lela. Latum ta employment exchange number ki wanang po. Ala employment exchange office damsi. Latum phanta ningkan isi sakuri long letika bang ke ningkan isi nikaheni pupelo. La sakuri long letika bang ke ningkan isi pen la ke CC tangkap pipo. Lason si socio-ekonomi bang curangi rong robasor pan pecing turia pan tangka paisa ke duredo alang litom kilong atwar be las lang ponpo number 1 apa labang ke isu kali la ke isi special agenda la so bang ke article 244A labang ke implement wek nanggi 1969 na ningkan kitok tekak lapen asu non Rahul Gandhi cicakan lo itu India Alliance Government wang lo pulote artikel 244 pecumpo lapen angkum han autonomous nang pipo puar lo.